Zoyan. United People's Front UPF Zomi apan LT Paite Secretary Information and Publicity Zomi Group in Tunia Thusuah bawl na thagum swana telwa political solution theina dinga pan la ka hi lain UPF Zomi noya ki khai khom ZRA ZDV le ZRF bana Zomi kala gen le sakom te to ke sayed mi pi thei ding en tak la tut nei wo chi hi national hin international media hitale social media tan pha a Zomi le UPF Zomi tunga ngo na ki bolte belsian dol lo le lungsim siat na to Zomi neng niam som na le peace process pailal hi boy som na a hi chi hi peaceful political solution thei na dinga pan lak na pen ZRO ZRA ki phu khia ka pan suspension of operations shu thei na dinga groundwork ke bul pat chil lai Indian Army in Galvan Toya Hill na koi khedia anget laya pan kipan hita chi hi hoinungen political solution theina ding and peaceful process hongom theya Manipur khang thua ama sakna pen ding en ZRA in Ministry of Defence Government of India IO te to August ni khat sang ni langa in New Delhi shu agreement bolu chi hi nam thila kwa ma khen tuam na nei lowin ZRO ZRA in Zoswan nam tuam sunga thau toi teleng shu agreement a swai kai ding en chial na bol chi hi nam min bangma tel na UPF ki chi August ni som le ni sang ni legu ken aizola thanglian pau president ZRO maka inaim din khiakin oma waizo October ni gyat sang ni legu ken UPF le KNO KNA in atuam tua ken suspension of operation shu agreement swai kayen tripartite shu pen August ni som ni le ni sang ni legyat in hongom thei chi hi United People's Front UPF din khia ka hiya pan nam thila kwa ma khen tuam na omlowen issue based strategies le inclusive policies chi te pai piwa Himalaya UPF cookie group 10 ZRO Vice President Louis Kelvin H Thubol in November ni som sang ni som legiat in UPF ki vai puak na pal satin khat le khat kala ki khen theina ding chi tu a hoi nunga pan UPF meeting assembly leadership ki tel na a hi kele spokesperson gwan na chi te omno lo chi hi hoi apan UPF pen difangkin hoi mina Thusuah omte dan to ki tuak lo chi hi government issue group sa omte IO2 and UPF le ke no thei piu a Himalaya thei dia hoibel UPF cookie groups in cookie community ading kia semin UPF Zomi groups in ken tuam nei loyen meeting hwai khom le e sunga lemna muan na bana political din mon ki bang om theina ding en pan la den chi hi identity to ke sain cookie lu shai chin chi te zanga midang nol khin som na pailel to ke sain zo swan te zo sing tang mi te le zo fa te